Siya guys. Hindi sila guys. Si Rebel guys. Si Rebel ako biguan. Di ba Mel? Mas bahala ka dito. Mali siya guys. Ulaw-ulaw siya guys. Oh. Mali si Iglot guys. Guys, like we have si Kwan. Siya. Isama ko na ba eh? Ha? Tingalan. Kwan, like. Andrea. Yun eh. Ah. Badyaw, guys. Ay, imuha to. Imuha na. Imuha ko si Diwata. Si Dawa. Guys, ganda. Ako malakas, guys. Malakas ko na. Isog mas rin guys. Si Iglot guys. Di mo na yung 1x1 ni Carpo. Ayun, mo na ko ani Boss Francis guys. Yung mga picture guys. Oh. Mo na guys. Oh, di hayag kayo ni guys. Di mo rin boss. Boss. Musta buhay-buhay? Tira. Ano karon pa nakakapagkita sa video boss? Asa di ko nakagikan boss? Nalaba ko na siya guys. Nagalay mi guys. Nakaon siya. Okay, busy karon boss ha? Ay, ugma guys, wala busy guys. Kay Domingo guys. Okay, ito lang. Bye-bye guys.